Kakashari bahe du kari ke Supreme Court of India kalabu syurut ya ke hukum ke High Court Meghalaya kabala hukum bagi kashari ke District Council ke melawan shimbishar ya ki mukot duma jong ki kamrunar. Habakren mentakas ni ke santarik uno opera ajar posau Deputy Chief Executive Member ke KHADC uba pensyengan NCAM ulaong baka sorkar jela kala penmi ke jing penmerah ke arpo artarik unai luar ajar poar ban penktian wa ika board jong ki kashari ke District Council hakaba kimla shu ban shimbishar ki kamrunar bat day baniat bin na ke jing bishash ke District bat ki Session Court. Di halur kini ke jing penmena ke sorkar ke High Court jengka Meghalaya kala penmi ke hukum haka khatnyo trik urempang arjar polai ban pentri kamno ke Meghalaya Judicial Services Rule arajar henriau ke bemut baki kashari ke District Council kim don borshu ban bishar ki mukot duma ki bedei bat ki kamrunar. Halur kini ke KHADC kala let ujor ke Supreme Court jengkari India bat haka artarik uno pra arjar posau ke Supreme Court kala pensange kini ke hukum jengka High Court jengka Meghalaya. Lingba kini ke hukum ke Supreme Court ki kashari ki District Council kini bat ki laban shimbishar ya ki mukot duma kamrunar bat ki wei hapdeng ki para riulum. Ba anjiri bat ka yes jong komersial. Ke bau file hapo District Session Court Riboy District nong po. Bat la konbik ya udah ka Riboy District Court. Nah kalau yang jong dia perlok appeal siya ka High Court banong ba karay yung ka decision court nong po kamdon validity na marba kadibandoy hapo ka District Council Court but ikan mau bahalor kani na kalyang kasolgar bat governor la penmiru ikan notification banong ba i District Session Court kintai kam habaro ki cases banong ru ba haka on notification jongki banong ru ba ki District Council Court kinang beten tenrei ka High Court haka division bench kishim ya ka kabulang baka tu kan notification banong ba kay balik ka District Council kay balik ka Decision Court kabyang bargibabun ki cases narus na marja pulai kim poi shu shingi te halor kani nga fai pikan mau ba haka rai jong ka Meghalaya High Court ka ba khanyo tari bunai ba February ajar pulai ka ba ki kan shai haka paragraf ka balai pusau jongka order ruling jongki banong ba baro artli ki notification ka bash putri benai bakat ar bar arja khasan bar ka balai trik jong benai basan arja khatra bat laong ba ini ki notification kimla bantri kamshu ang kliap kedep no namangin mak ban support shu yaki manpower ki jong yakut padangim don bun ki cases bandil ibabun ki magistrate jong ikla no mensim i ka judiciary jong ikla no mensim tri kan ni ngasu ban ong ba kalau go judgment jong ka Supreme Court na ka ban ka interest jong ni na repetitive bangi khasi yong idon artli ki ka sensyar bar ka bishar nimkwa pan sorondar ya kas baro artli ya kasen syar bar bishar haba frame ya kasik shidel kumjuro katkum ka katkum ka annex agreement succession ikan syai ba wat ya ka bisharu ai syangi na mangitip hamangi aka jingidip git tribal kijongi bala besu ya ka haka sik sidela ko pinat bodolai bat iwi badan haka assembly debate ban penne ya kan ka ikhtiar dungi haka bede bat bishar parhaduk mentang yang sutunat ba ka bishar ka hab haka putusam dungi ka dauba bana ai men sibengi ba ka bishar dari banlong ka jungi ba burom ya ka ikhtiar jung ka District Council paragraph 4 bat 5
ban beteng ye kajing trikam jongka agajing ini bakani nginang haban pek benia habaro kilang ban yoi banang ni sakmat Mbon kamsu bandar rifar naga por jaga por dagi district Selangor shangi dei ban file bi direct hangi min sa prakar ki ai ki ways and means namar bun sin hadu menta habagi file ki file apo district Selangor among tribal ki rifar maki shangi teningi na prashar ki ai ki ways and means jongi kumno bangin ya sakmat haji dei bat ka trial yang bagi bill police paper production stage bahkan wan bit direction bahkan nom do away ka right jongi ka mekle judicial rules arja rendiu ban apply yang ni kata kama rais ngidang kontinu biang banyak syakamat da ka stay ya ka perga ai pusau pat ya kanika lai pupta parana halor kan ni kala simkia Nasutunat ba nagaliang ki special council ki jungi ki astan legal advisor jungi ho iba hamar pansyong nina trish tom ban ong ban sa katu kat nesni ha Delhi ban ya konsol bat u hanseria badi u Supreme Court lawyer jungi bad daga jing simkia jongki advocates ki jongi ringkat buat u hansaria bari u Supreme Court lawyer jongi hak artri jong mentau benai mencisni hakim isni ilayo ya karai kaba akaji dei bakani ka case jong commercial katkum ka division ben ka barai arjar pulai umno kamut pan stelut ya ka order berokoi tangi ka paragraf lai pusau pat lai rajong ka order lasteno kabamut itu ki notification jong gubernur mensua aja ka samba aja ka praki imbiang kabamut long ba dan beteng ya kajing pandil ya ki criminal cases leng ba ki di paragraf artli ka penduk borlut ya ka district council barkubapun ki cases ki mansu changi Basusi kalong nadu usne marjar ar pulai mundon criminal cases shu ba file po district council ko nakadaw ka judgment order arjar pulai kabapan kut no ikitu ki notification ru banai bor haga district council court nadu ba mi ka division ben judgment kamlong ka basuk yani ban simnya kalat kalenti kumnu ban lek Supreme Court ban konbinsi ka Supreme Court bahkan kondun ban sengap ini kawairu nathai pisu tu hi bah kaji syau agrip partiu di ban lek Supreme Court andai nyirung isya ngilong agrip lang nama balak tak no yang yaki artli ki ya board juga kan di Supreme Court but Jepang kajing aibor ya ke district council court jongi kenrai daga rai jong ka division bench house name arjara pulai lapen kut no ya kajing haji bahkan ne kajing aibor kam tri kam shu masuk ban tri kam ndai tangkata haka order jong ka division bench kila omru ba haka paragraf wala pupra bahkan yang kami kaya judicial service rule arhajan ring kabamut ki district council kut jungi ki mar kamshu haka jingi ber ki cases lagde among tribal ne tribal against non tribal mane among tribals against non tribal ka pandai decision ki jungi khamtam mahadin ba ki babun ki criminal cases civil cases la file bi direct hagi district session court kania kalong hadin ba nakalang ka division bench kapinmi ya ko order kapayday bat jing bom don board shu jong ki district council court ki jongi te khandiat ba kin shai
ngan su brief kendiat na beslang bat hadu baka Supreme Court leng baka order jungka haka bakal steno ya order junga di bench kabai dia berkeparagraf itu tahu kalau